McBrown's Kitchen. Adriani Petto. McBrown's Kitchen. Yet to cano. Get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano. Get it bow. So when you know, yeah, my share. Non c'è se no mia medini mia messe piunzi abraboimo e ni guasia machi se mi vedi radia ya mineya se mi ka kawunyinira kaneno baby na metipa encrofon cheta titi koto jamebu ni monesa mati Samedi ma bravo e moi danse a chawa Bikanka wunyinyo Hey Adiama betri Ye rati admo Kamino ediano dini minu ene Onfre mi sebio Osonya kupanse samedi oi Hey Wayami yo Adiama betri Etade ya wansenya miampo I want you to my tadi seminina na media tadi for probia titem. I do me sama tadi for probi. Why am I yo? Sakanyera ja. Asami sana chirani kuya. Nyanga basi mungai. Era ya ni yo. Sakanyera ja. National insurance for children and the aged. For me, Nana Ama McBrown. Mema wakwaba eba McBrown's Kitchen. Na just to say, Ediane Bado. Ane Ediane dia. Enya dana wudia onim kura kire. Ebe nyinya ane. But ene baby ejina Kwadaso-Ohwimase MA School. Baby am free. Kwadaso me die mu a. Na me free mu share. Enu ntino me di ma wodai erade de to makoma so se memra nam ne ebusafo metena se na de da epono so no aye NHIS ban boa anase apomodin si achi root for hey ye ba Kwadaso ye ba se McBrown Foundation and McBrown's Kitchen and companies I mean no ye juma me sponsors McBrown's Kitchen
Yenina ya kabom ena ye baba ye NHIS ama Kwadaso ene Kumasi mine enyina ye ama nipa 1,700 ya de na mompne ye ane ya agency ye ama nipa 1,000 but NHIS mpanyifo ye honorable Dr. Oko ede ne support ede amayen say na we 1,000 enso ya hwese de adwumadie no na fe na se de opeso ye ne pese nipa no e bia na abro so ya de 700 beso so nkola na support account no ene mu hwe TV so a aseda bebre enkoma maboafo high sense everyday prices for everyday people ya titu say and sa na tasty chop but first me can say more jollof and strength comes from the within. Tasty Tom jollof mix, Tasty Tom and rich tomato mix. Yeah, the omo say. I was sure yeah that gorgeous olive oil for so I say omo come McBrown's kitchen home. And gorgeous dear, me can't say the #1 oil. Yeah, olive mu anwa. Edi kan ya de sura ya num ya de bompaye ya de aduane ma ne ye de ane me da launcher kitchen ase second we emu odin obu ya ma me de frinka ba Kumasi etim launcher me da masi bebre delay mackerel delay sardine delay spaghetti as was say McBrown's kitchen o kan sa na ye da royal kitchenware for so ase say omu support ye pa Charlie Spices the natural spices are ya de candia no e ma ne ya de pa ya de omu ase ebusuafo me come animu a na me kai wo say McBrown's kitchen sponsor bia wa ba bepem sa bre bia no ya da na se pa na ene ya Kwadaso aduane no ene ya ni restaurant mienu ena ye ene nyam ni superstar bia na ye enyam ni celebrity personality bia na ye ene mene Kumasi restaurant akasia wa hano emu mienu omu ye aduane e de pa ene eye na omu ada aroma no ene royal aroma any Tasty Tom jollof mix ama jollof na easy cra enti na ye bedidi pa aduane bebre wo sa na ensuo awake ensuo any Puma drinks royal drinks bebre so e wo ho wo hwe hano ma Santes eye so clean adwumaku a menu omu ye adwuma the best washing powder yenim so clean da meboa yenim so clean da enti anya na so clean eba na so clean any semna enfifre betie enfuturo beboye ye de betumi adware prekope ame ehu na mato super na ye ani fin ani so aso Santex wo mu nyina wa ha ye fe ne se o ma ba so mu so ye de o be charge even though mu nya sponsor of McBrown's kitchen o mu be charge na me di ma wo dey ani wo hwa soft care sanitary pad onye sponsor of McBrown's kitchen nenso wa dan wa ba se obe supporto McBrown Foundation na ma fiti kromu aye easier ma sanitary pad a sebe wo de dia ba bia ebe soki na enwu animase ani sa na mosquito spray holy insecticide mosquito spray and also onye sponsor of McBrown's kitchen and chakra obeba be sponsor and chakra Nana Ama McBrown mini holy insecticide spray and mosquito coil ye be ye juma at the buying buckets here at the brega na for say munya dan obia to holy insecticide mosquito spray and then the coil wa bon ho ban kese pa every mua entontom enwa sna entatia ni nyina nti eno so ye be chebi on person de coil be kofie on person de holy be kofie ana ya adani enfama umumbai ane obia pade ai anu ntabusua ene yani NHIS for bebre na wa ye bedi nkomo ye be call round na adwumadie no ne sibre no wahu enye the original way ye shoot to eye the freestyle so see you soon anamebua everybody say brim na McBrown me fans and etwa me ho ahia yi ene me nuamo ane we Kwadaso nketesia ene me no bedi dwuma ti mo so me da mo ase bebre what ya say ai mo me abadwumadie no en hyehyese Ghana for
Madam High Sense new. Ye ka High Sense ya. Mo amunim se eye home appliances a. Efe, eye papa, entry power. Ne buona so dafo. High Sense a ubeto abrochim. Sa quality na ubeto ni Ghana. And nunti na yenya hoto so ya mau 5 years manufacture defect warranty. Say a refrigerator, chest freezer, air condition, television, sound system, water dispenser, microwave oven, blender, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, rice cooker, kettle, and iron. Ya ho sensi oto. Na so forma ye din. Enti abo no de. Ye siesie no pa mo bia. Enti Bora High Sense showroom bia. Say ya Accra, Tema, Kumasi, Takrade, Takwa, Mankesim, Obuase, Sunyane, Techiman, Tamale, Hohoi, Kofoidia, Konako Jodie. High Sense. Everyday prices. 2351 Ene edru meso se me di abusuan hia mu yeni. Se die mu nim no. Omo jaje ade bia obeye no so beba ho bi. Ti say uncle ni school judge no. E wo say wo di kra no to school foforo mu. Auntie ama. Subai muja. Unse me so dodo. Ena mekuma. Awusiesie mu judge. Debbie sister, want to mindre sister. E wo say wonya akokodro won hyehyeye bia obeye ho. Impo se nipa nyina na wonya adwe. Emum ade baako a wonyina agitum ne waduane no adedede ni ni hwam papa bia awon de dro wo mu. Eni fe eni said paste na pi. Na ye de fiber eni vitamins aka wonti. Tasty Tom and Rich Tomato Mix mabusua ni nyina aduane a ede. Esanso ma ho den. Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Sorry. Ade. Medbey prekese. Feyi na. Me penna me penna. Wonim bra mabra nsem nya prekese. Kati na de. Uti am akokoto fence adwan be so na wo pro prekese na agu me ho. Abra cherry prekese powder. Abejaso. Ey, cherry prekese powder. Ye no na se wo biesu no wo hiegu. Ensi jaso. Debi. Prekese ne gu konkom. Pepa cho ntwa me kitu abi wo me ha. Medafo, enso me ne. Charlie P. Cherry prekese powder. Pepa cho ma me ba kwa why? We officer no one use. Me pa cho me nya Charlie P. Cherry prekese powder. Charlie prekese powder. Ma me ba kwa na me hwe asa. Ey, Charlie prekese powder. Pepa cho ma me 10. Utimi di gu kokom utimi susu esa de gu nso hye mu nom. Wow. Cherry prekese powder. Ebetu. FDA aje jodi nkratoe atomo. McBrown's kitchen. Adiani peto. Adafuni abusua yesre ye bompae. Botaye miensa na yejina so bompae. Ye de onyame ase na yasre osu nhira so ma na bawa. Na ye di dwumadie no so ahyewra ensa. To wo ha fa ho kabe ho na ye bompae. Ye da wasi nyame tumfo wa adinira wona oka ebem na wo sha ejina. Awurade enne ye di asida enwonyam ayeye ayefi ye komo wo de ma wasa for Awurade. Frize wona wa hwe ba waso ro ye moja to na ne na yem. Na wa ka ho abuwa no pepe so yi na tui. Wa ba wa ne ebusia ni adofo hwehwe ni ase ye ma ye nsa so kire osoro. Na ye de enwonyam ma udin ye de asida ma udin kronkron. Frize wona wata na chi aboa no. Oni ba bibiara okọ oni aduro rabi na ye wawrade ti se ne wo de afi akani mfie ho a okase osoro nyankopon asedan kan enimonyam kan afi me bom paye wo Yesu din mu sre enhyira sre nkwatenten sre apomden ma wabawa ni wura ni abusua ka ne ho nyina ye sre nyame hohom se wo yi hohom firi ne so a ontimi ne nkonim ti ye sre kosubo ne ho ban enna wo de afia kan mfie ho yi ye bompa ye sre apomden ne nkwatenten nyansa ne nimdie akokoduro ahobrase de ma wafena kosu pagya no
said a wash your bossy, so be it hot to so. Woman, if you are doom, walk or doom, what fish Shirama, Shiramu. Yet I was say, when Yamia, Yamioba, when Yamio Concodimu. Mama, in Yanka say, Amen. Hello. Hi. Obian Fansan Boka Siapa Emma Nana Ama McBrown. Samu Haya Yajna Haya. A health insurance and penning for and I wahano. A Jumadie a sombo and Nutramu Yenina Ewaha and your bako and your minu and your mienza. Your dorsal pa don't want to answer Juma. Adentra. It's an said the Yenia Nana Ama McBrown. Why no? A sombo Yaniso. It's Monsam Fansambo and Samanivium. You're free a year and Siachi, Ampomuba, a year NHIS, Aseno. Na yenimse health insurance. Na ebona yetuano. Yenimse nisro. Entinka e fiti bra ye chance ye besi nedie. Ni yenimse de broni friend universal health coverage no. Nanka yetimia register obia ama yenya. Eso areho semene se ebesi ne. Eye sika kakra ye si yentua. No be a register no still enipa bebre na anya den en register e no che se e den man crofo so mbe den omo ebe register enu ntin sembo eni so a ye den ma ye nua no nyina no e ye die ntira wa ma ye hu se still a nipa no ebi entimi ntua enti so obi atimi afa to ne ho so e se obeboa na wa register ankrankre enye baako mienu 100 200 but thousands of people nature say or say na e was mu yi na ye oba ye office eye week himu say ya wada se ukuada na ye nim say ye see ye be register enipa 1000 me bedru ha no pe no ma say ye nua ba no ade no aka na koma o hwe nipa dom e wa ha o say one ya kan bom say ye be increase number no at the 1,700 into the 700 that's higher than account. And no Timon Shannon so and ma obia emprene ho and ne obia or wahabia no obey then obenya the card and sign our call. Say a fresh registration ye beye empokrano was said to ya say what will be that dana ewu e was said and no say then ye renew mount. It's a MiPROMO ho obia nsa beka ne de ansa wakọ yenkoya adwuma na yen hyeda empon anajopa na emom no se mutwa mo ani hwe akire ho a mubehu se broni se we mean business enam de o ye nti ye the floodlight anase nkania asi akire ho a ade sakwa ebebo adwuma ama obia enya ne card enti momonsem Enunti eye yen health insurance for so ya bomodin se obi ye adefefese ya adenti na yen kan ye humum ne yemma na yen make sure se dwumadie no ebe koso toten enunti ene ye no omo aka bom eye Hammer Productions ene ye nua Nana Ama McBrown muhu adefefe we nyina ye ne omo ena aka bom ayeye enti ohun se nne nka wo ba ye officer enipa beye dumiensa ekosi aduenu kra na bi amoche but na ye the machines bebre ana aye den aba se de be ya ententem so no obi ansa be ye den ebe kan card enu ntiama mo MiPROMO ho broni se mo ma bibia enye orderly ye be register mo na obi ansa ye den aka ne card me de kwan we so education kituwa bi say yenu anu anama de waye ni obekọ ebia na yankopon ya adom na afise osaba baka ende hallelujah ndebom se wa ma yesremo e ma mo mfa card ne nto ho ese mo register mo modern se card ni wu a obe register antisa ne se uniska na ko hospital a ahokyira obekom no wa na obehu enu nti ye ni so de ye koso ayeye no card ni wa se mpo de ye wade a ye frɛ no *929#. Enhia so obeba ye office kra
enti enua ba ya boa amene yensa eka ye card no ewu ya no ofa na wabo star 929 na we renew card no ubon se be ma prompt na wa follow eno ano no se so nyankopon adom health insurance yeguso etua hospitals no eka yamo machine na wo de kwa omo so ebe authenticate no mo ayeden omo ahwe kama nindi na mu no na ye boa ese health insurance ebe ye kra behwe we de ye ntoa e ma ne nwa ye beda mu nyina se titru ye Nana Ama McBrown abomoden ese all sponsors our program we nyina yes ye be ye de betimi bia na ye register obia na program no ewie peye ye da mu nyina mo ase momo nsem na ewiase mu so bi dwen ho na odwen wa pomuden ho a in fact say nipa no ye ntoto na sekra. Handing the microphone over to Nana Ama McBrown. Put your hands together for her one more time. Hello. I was here for baby be out to me Cabiano. Me man a brief. And then me denya me ase. Wa won den ne nkwa wa dia dom me. Ene me busua ne madofo. Ochina nyame adom a ye 15th August. Everade ache me mfie bebre. Ready 45. Ochina 45 years, enough for more. Enough for. Nani nyina mu no me pagya mani na me hwesro a. Na makasa to God be the glory. Erade woni me adi ni ye. Kwadaso-Ohwimase me maame mo ne me nana mo, me sisters, me classmates. Mo ane wa hai. Ane na McBrown Foundation aye me dia Nana Ama McBrown yata ya do ye bi sei sa wonde wo wa ya hyehyese 2 years bia ye be kwa bonten ye be bo awrade mpa ye no de bibi ato yakoma so last 2 years ni ye see dan ma den ase orphanage no and this year aye me birthday ye ya adwen say Kwadaso da bia me twama na te se de me twamu saa obi anim sa ha na me free na de na metumi aya ma Kwadaso metumi aba clean up exercise metumi aba na mia February me kwaye me nsaka kra na me wa NHIS ne bi enti ka me boy na atin se percentage bi ka me MiPROMO so who are national insurance can I'm saying and I'm so na we there but omuwie no enye sika bia say bro so sa but I was like hey inti aya adwuma and ebe to ma ko so preko pese ye kra ye betumi atua yi akan ye dia na de wontimi ntua yi yen ye betumi atua eto de adin a ye wa adofo o metua mayen na de oni adofo enti me ye me defia me hele me ho nyina me ye madwen say Sarade ma me sorry before my birthday na me come nyuma so a me hye ne bo say me ba be ye saade we e dia mam Kumasi man ene Kwadaso baby am free because o hye Kwadaso a time na ye wa no na emu han ba se wo fa important baby a e baby a che emu api enipa na doso enti se me o Kumasi de age se me o Kwadaso enu nti na ene mu hu me ne mabusua me wo fa nimponie Reverend Felix Owusu secretary ya ma say ye nya bi na bro ye so nti ne ye ba ba ye da bi me fie kura ye nsi main gate se wo ko hospital ni ate so 100 cedis kura da no wo be shira me enti o se me ba nam de san shira no e ba ha obra adwuma nyankopon se den emfa bebre kura me ka ho ono ne nsem shira na mani pa ye den odefo enti me mpa bibia free ho se kan wa koma se bompa ye na family kan wa misreo na nya me bone family kan ho enti na ye ba ya nya bone
And she say, "Ya de buy any ye national health insurance nema we ya." Oba baby ejina ya. Wo hwa me nsanifa o ma wie. Ya ka tram say wo wie amenko. Mini tasty tom and rich tomato mix. Any tasty tom jollof mix na ye adwuma. Mini royal aroma na ye adwuma. Mini high sense na ye adwuma. Mini Charlie spices or your sponsor of McBrown's kitchen. Mini na ye adwuma. Mini holy insecticide spray say ye adwuma. Mini Roma a contract ye wu. Enti say mini holy. Adwuma mi ye nie. Ebusuafo afa kura na mpesa me kokuam. Pesa me ye farm. Mini adwuma bia, this is what I do. Me bon neoma pa ho daru. Tasty tom mame mo toast. Royal aroma fortified rice. Omu che me mo. High sense ya che me fridges. Na me che obi freezer. Yes. And never be a what bompa ye me che high sense freezer. And then me se meche niema meche supreme and a meche soft care sanitary pad. Where dia wa wachima ayash shadaka za nana mi womo me da red meche soft care baby diaper sana so clean so waha washing powder and nemrem tete bepim nemrem ejina ne na so e boy ensa ene ye niema ho ban so clean eso wa semana ye di dwan ye kan ye se o ye medicated soap papa pie Santex 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 eno so ebi wa ha na mene atagobe eso wa ha ono oye table no a ye be ko ne ye yi o ma kire omu na ye aduane no many caterers mienu ye be yi o ma di akire mo atagobe na reta akire ntini enhyehyɛ ye wa ha nie wo ye health insurance ni wi a oba ye do be fam according to card na ekura no wo de be ko table bia ho obeje jollof because na more jollof what say obeje wa wake purified drinking water obeje Puma and royal drinks obeje McBerry biscuits wow enunti no McBerry assault to be brave wa your flavor we say flavors you can flavors your biscuit vanilla your biscuit strawberry ni nyina bi wa ha Mr. MiPROMO terms and conditions apply ukra card no a o qualify say niema maka you benya bi ukra card na mesrawo me nana kra me ka sra se ko twen me wo fie ebi ka me ma but according to the wi a obetumi anya bi ebi ka me fanya hwi why enti me da mo ase me da me nua mo ase me da me kunu ase me da me sponsors ase me na fofo wo bi biara wo wa ha me da mo ase dwumadie no ye de hyehye so wo ye wie pe bratent we ase ha na ya so mu na de ye de be ma no na waje na de kofi ya ma me mo atena ase ache enti me de kasa mu no be ma me nua be mai na ya bonyom na ma leadi wom no ma didi na ya je omu kwan na afoforo so atimi abetena ase abusuafo me da mo ase media men e wa hanya me nhiramo ya na ye wo social media ye wo pages but moso mo ka ho na ye nyina ye nsam ko akiri me da NHIS fo ase se me so me ton safre wo mu omu di ahosepe ba ye asisa machines nyina begu ha e bo me chidom amana kontem na me nua be ma bi a waso me mu me first big deal on a demame maybe ye dwumadie wakatem se nana hwan na ye onema me se hama me to mani age wa o se na me kra usan me ho de mo obi ankam no benya issue abusuafo ye fansa mo hia Hammer production oh bra kwadwo bra Hammer me se da me di watam de nipa bebre be fra wa ka cho de wa ye
Enyame na meshira wo, Awurade wo beshira wo. Wadwuma de, but I want se any said de would show business ni celebrities all Ghana no. Nyame wo shira wo. Hammer production. Hammer time. Pure FM panyini pa na mne ni jina no. Bra panyi, God bless you. Amen. Bless you too. Bless you. Amen. Me boss ni o NHIS. And it say bibi sintino afe na oba. Empanyifo abekasa wie nenso me de kasa mun me ma no akasa ka krabi. O maka ni nyina, o maka ni nyina. O maka bibia but efe. Abushafo Nana Ama aya de na mo mom semma no. Nana Ama anhye edem oni ni kunu na dofo andidi enya nyanka ene omo ye amoye mobrohu. Nana Ama se ye register nipa 1000. Mo mom semma no. Ena health insurance from penny for say your food your pa ene piano. Anti health insurance company for so register nipa 700 ahenso abua sister Ama omo musemma health insurance na se mu free here boko fi amon kanche mu nuano mo register ene say mra no me register for health insurance obi nim da obeyare ana sa wo card na sa wo Ghana card a obetimi account bom no onya one card pe and se wo ja health insurance card wo fi a obetimi the Ghana card na akọ hospital. Edosho Machia, yaye star 929 hash. Star 929 hash. For all network, we ye pair. Obetini enya one card pay. Madam Asi. Wow. Mr. K, medasi bebre. Ente busiafo, ye be ko ani ahwe mpanyifo a o matena se ache. Ni amon bibia di, amon bibia no. Madam Asi bebre, nyame hira mo. Bonsema Nana Ama McBrown, mami bonsema impress. In fact, when you did oye. In 2012, Nana Ama McBrown ebo modia eche people with disability. Omo wheelchairs ne any crutches ne nioma bebre. Nana Ama McBrown aye bebre. Okay, me pa mo chow. Mama entina se. Mama Mama entina se. Mesram obi fa akonya mra me fa mama dan fi. Obi mami akonya ba akona mfa mama dan fi. Me nua be me. Ai. Ai. Ani baba TV so. Ya otina se. Mesra wo do card no na agi aduane no any drinks no. Why? Any day ma ye ne maame nom ni bi ebe twetwe nkomo akra maame me bacho na ho te sei I'm not do. bacho de fro sei E frema akoso e kire wa. maame usa maame na wo national health insurance card ni bi Me pacho ye wo me amenye 64 years ni nya ebida. Eti enene first time Nana Ama McBrown adaroma wonya national health insurance card Me pacho pa enne Nana Ama adawro na met nya health insurance. oh me na ho te sei Nyame adom me ho ye. oh me na edini de sei wodi de sei Ya pokuya. maame ya pokuya na wo national health insurance card Ara me obi. obe renew ye oh na ohwe de ne wankasa oba Nana Ama McBrown aye ya enne de asem na wo ka kire no Ya meka ne se nyame nhira no. Dia wa ye no aburu ya adwene ne ya nti ase so. maame fro sei Me pacho e frema akoso ntwiwa. maame akoso ntwiwa o te kwada so ya Ahaya ne ya wo metete me. Me ne ma Brown ni fie na me sumi fie ni. Ye kura kwatena mo fie kakra. Etimi de minim no. Akwa no wa ya de. Onyame wo hyira nipa, wo hyira nipa. Enyina mpanimfo abedi ye so Kwadaso ya yese ma ye ne a kenyeni. Awurade oto nipa nsam, wonto nsam. Do wa hwe afesese no. Na awurade ahye mo ma. Original time mini. I love you. Lovely. Mami extended love for her Eddie Nana Ama McBrown. Daddy mami wusa now on national health insurance card and now ni bi. Na me ni bi. Eti enne Nana Ama McBrown initiative na mo wanya national health insurance. No who don't tina ma me ba ye na me bukura me ba me nya bi da. Me ti se o ka se obi amra no who don't tina me ba. Nti ene ye bom pa se
na me mo no ho ban no ohira no ma no nkwatenten. Daddy Mpacho, unfie ne be say. O say, unfie ne e be say. Me ana ni fie no 58. Wow. It's 58 good years. That now need national health insurance. Minye bida, me say me nyare nti. Minye bida. Mo bia nramu ha. Ko na ukratu yo. Ka kwaje drink na kwaje o jollof. Kwaje wadiane kwaje o drink. Ka ho a je McBerry biscuit. No kwaje o Puma drink. Ka ho. Aha. Sani no. Ebusuafo Ade bi aka makoma me pese meye. Me pese mo fa me nia be ma na ote wona bre. Eduko so ni mo na fa na bre. Me ne me nia be ma na ko school. Me ne no na nyini wo Kwadaso ha. So me mo. The friend of Bema Yao. Sometimes, yeah. So me who will be not training one. Maybe sans and I watch na your Diana. Watch na your dear. Bema. No. I am a need just send ne o team in camp. Say bibi say koso ye wajen say obeba. No aba uni aba mother ho. Now, so about your health insurance. Uncle, now, yeah, now we be my colano. What's say? You be my banner. We be my banner. We are also saying. When they toss you, Nanklania do door say. Ometre. Wadaromana Mekuma away. What will fear? Okuma will fear. Not then on the Wama. Those who are cost for that. And Panequasi and Pa. Not then I can't Akuma ma Oba. Sir, now suddenly I'm teaching so ye SSB. Just what be buy. You buy me no so buy. Oba. Buy ye proper na be. Oh. Into buy answer no mu hye tent na yi ha. Ah. One na do buy. Me buy na me buy. Wow. Minim wo no na nye say na na otie. Ye nka mu asem. Mate. Yes sir. Mani agese me hu. Mani agese me hu. Unim. Minim adwuma o yere ye. Meyire. Minim adwuma o so ye sese. Ansem ti fie. Ana o yere so ye dan. Meyire o tuto mo fone ma. Nkofo ne manifesto de kwachi ma. Nkofo manifesto de kwachi ma. Nkofo manifesto no de kwachi ma ho. Okay. So unim say me ne high sense ye adwuma. Aso me nim pa. Me tie say bia me tie na we mu na ye yara nkondo. Me ka tell say me classmate no. De bi oji ba chi ni. Ah, o papa my classmate what? Say we yire ebeboa a ka me the fridge be chew. Na me shop da so obeboa. Obeboa ho. Me pesa me chew high sense freezer yi. Na o de coffee. Na se betumi aye adwuma bi ama wanya bibi adi a. Ebe me de pa. Na me sure na o se be sa ka jo say e dan no. I was on that two man of. Ye two. Ye two me. See. Dan ko 4,000 miniska. 2 years ago, the minister, Nana Ama McBrown, Nana Ama McBrown. Mate, we are some major number. Why? You be the home come on. You be the home come on. Intino, fridge me the chow. High sense, me know na ya juma. Omo de chair me kwa. Semen famra. Inti freezer kesiye eson pa. Me de chow. Sesi ansa na abekọ na obi mua na mompa aboso ka macho ni bi ma no metuaka na befa esim na ka no nka ho no fa nko sifie edan ne so no before asa me free Kumasi no me high 2 years na ma what na me shira o me high 2 years so 4,000 me de be ma what into the next 2 years no mema baby erade adom ti obenya baby atena na fridge nsuo kura faton ma me na fato bibi di wat ne da bia na afre me amenye scam so ni sa
McBrown's Kitchen, Agani Peto. McBrown's Kitchen, Bring us so. McBrown's Kitchen, Agani Peto. McBrown's Kitchen, Bring us so. Yet to Kano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, Agani Peto. McBrown's Kitchen, Bring us so. McBrown's Kitchen, Agani Peto. McBrown's Kitchen, Bring us so. McBrown's Kitchen. Ghana for Madam High Sense in you. Yeka High Sense ya. Mwamu nimse eye home appliances a efe eye papa entry power ne buona so dafo. High Sense a ubeto abrochie. Sa quality na ubeto ni Ghana. Enunti na yenya hotoso ya mau 5 years manufacture defect warranty. Say a refrigerator, chest freezer, air condition, television, sound system, water dispenser, microwave oven, blender, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, rice cooker, kettle, and iron. Yahu sense you to. Nasa forma yedi. Enti abuano die. Yesisi no pamo bia. Enti Bora High Sense showroom bia. Saya Accra, Tema, Kumasi, Takrade, Takwa, Mankesim, Obuasi, Sunyane, Techiman, Tamale, Hohoi, Kofoidia, Konako Jodie. 2351251. Ene edru meso se me die abusuanhia mu yeni se die mu nim no omo jaje ade bia obeye no so beba hobi ti say uncle me school judge no e was say who dig kra no to school foforo mu auntie ama subai muja unse me so dodo ena mekuma awusiesie mu judge Debbie sister want to mindre sister e was say winya akokodro won hyehyeye bia obeye ho impo se nipa nyina na wonya adwe emum ade baako a wonyina agitum ne waduane no adedede ni ni hwam papa bia awon dro wom eni fe eni se de paste na pi na ye de fiber eni vitamins aka wonti Tasty Tom and Rich Tomato Mix mabusua ni nyina aduane a ede esanso ma hodin Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Borges Extra Virgin Olive Oil, best for salad dressing. A little of Borges Classic Olive Oil will make delicious meals. Borges with garlic, excellent for your girls. Make your meals with Borges, always. Borges Olive Oil. This advertisement has been vetted and approved by FDA. Wait. I'm supposed to say action first. I said wait. Let's go again. Spaghetti. Delay. No, cat. That's not it. Won't you talk? Delay spaghetti is... Cat, do you think we are here to joke? You have eaten all the spaghetti. You have delayed the shoot. Eat the food and say the slogan. And action. Delay spaghetti. Meda sipebre. Boss, I beg. I'll be there 9. You've got to be kidding me. Sorry. FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye. See our kitchen. And what's in here doing maybe Sweetheart, and then my higher home over kitchen bill, and nothing you could gin, garlic, and a cakeju. I must say, baby try and I'm pussy, ya bought a potato. And nay, 3 minutes at the room, auntie.
waka ne miense nyina bom ama na ye baako eno ani se wodi bia peti waduane a woyim enne charity misinti ama ma ya ye smart e wo yaduane wi hani mama duane mi Charlie Tremix and ginger powder a bit too. FDA adze dwodie nkratoe atomo. McBrown's kitchen. I was here for McBrown's kitchen, ye. And me jina kai mu me ni caterer. O che nuane a ekoswa panyini mo friend nyina agibidi. Me ni caterer baako a o ka ho na ye aduane na e wa ha. Ye be bonko na wa kire ni catering business no baby or the free any baby a one de ye na wo be Kumasi a wakohwe no ni din de ata go be papa ata papa udu University a wo so hwe ata go be papa na edin a edo so Tina Steve Catering Services but udu campus a na kasa ata go be de a ene akra kechokra be hu na minute test tom for ne start e sha ase na ye kakra bi by say no jollof mix na ma me komanim ede mitime no am be 20 bucks and am jollof mix adornment. Wow, mitime no komanim and awesome efso pa e wa hin fa okay university me pa cho engineering gate e wa hin engineering gate na na adoma hostel wo ka say wo pe ata gobe na gobe na wo ye o wa na say jollof na yo me di ka ye gobe no 21 years ni I chere ansa na me de gobe ayi no jollof rice no ebe ka ho me hu tasty tom no and am de jollof no ebe ka ho and na jollof mix no be ayi no and am de fry to jollof mix no de me yanso yo me ntomako me nto jeni eni ma kakre bi me twa me onion no di gu me oil no wi a na ma tomatoes no di gu na ma chi ne kakra be 10 minutes na me di nsu egu ehwo a na me de me nsu no na me de mo na egu sesi na ma wie enta ma kan university for ba mo ba na de egu be pa so royal aroma papa royal aroma 45 and ma waduane no ne bia ne wie pe ne sanity okay sanity phone number to join no be hwe wa be pa so 055 366 3008 055 366 3008 and 0246 893377 Atagobe papa the whole can you ataya da say we become McBrown Foundation or ye aduane ama mo free na me sra o sha so na ma nkwatete ni ahoden be se nyakopo so ma anyi nche adoya wo ye nyame nya obi e wo Yesu di nti amen ata da say so da say na me sra o pa me nu unu e bedi nkomo yo I was here for me name Monjory Catering Services and atena say anam no unu e di nkomo awie once o ma atena say ujina wana na hu so wa mama emotia ma etete enti no yeti ye bedi ye enadwumade hu nkomo Monjory me pacho ade na mo ye catering service no. Okay, Monjory catering services, corporate catering services. They survey institutions, banks, financial insurance companies, any government companies. You take you orders, funeral, weddings. So that's what we do. Na say mo shada nya restaurant say mo wo hapote. Enti ye ba beto plate ba ko bi akọ. You will eat you ho. You start an opani appoint 11 p.m. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Mango down. Aye. Kumasi, Kwadaso, mango down. Aye. Wow, okay. Said the okasa only corporate we institution na ye adwuma no. Fa number to dwa. Na sa anya corporate na so bi ko party. Ba bia no fus aye bibia wetumi. Pacho your number is 0244 544 923. 0244 544 923. 923. Na yanka testy tom one sem pakra. Testy tom would they start say with business. Then I bet to me I can't found. Oh, testy tom de nyame anim. Na na okra onim ye champagne bebre activations bebre. Testy tom aboy bebre na e say na ekumi kra ye jollof mix no. Ama jollof ya simple because mostly jollof na me pa jollof. But ama na simple within the shortest possible time. And ohwa wujumedie ya nipa ye egu ha ya na se me catch me sure the time frame me de eye wi adwuma na
Ebe wanwa. Aboa me pa. Very very easy to. And ne den no so. Ne den nso de nwa. Because spices wo, jene wo makekedro wo meko wo mti hu hia hwe. Eno ane wanwa, ene jene kakra bi perfect. Nice. We and na Monjari catering services. Ya beda mo ase. Yes, yeah, that was McBrown Foundation. Thank you. Yes, yeah, that's it. I'm sure I'll be brave. I'm sure I'll be. Das. Listen me das. Okay, I was for Abrantie who said me di me birthday no ahwehwe me aboa prim wa ha. Ye mi sano de brain na. Pacho den na de brain me. Pacho artwork when Maximens artwork na say when ya botre ya also representing my artwork. Me pacho. Me pesa me hwe ansa na ebi wa atimi disappointed. Ebi wa ha wani timi je. We amani beje ana me disappointed. Wani beje pa. Sa. Enya me ami photo no akofa na wa duplicate na o de Ibrahim. Pencil artwork ankasa. Me ankasa me. Sa. Ena ebusa for mama yen hwe. And a pencil artwork. Hey, back in the day. Hey. Wow. Into Instagram page, yes, I. Pacho Quest Bright Art. Quest Bright. Spell mine. KWESSBRIGHT. Quest. Nice. The bright _ ARTZ Arts. Yeah. Okay. Quest Bright _ Arts. You, I was for mommy and follow no. They support no. Na support a memoa on to me konani. Na no so sister echa ma dia bra. I am yasam am farmer. O che me artwork say ya ono de ahoma na eye. O de ahoma and draw. Now want to say. For Instagram page ni tu jana yenko. Say what the embroidery artist. Say what the embroidery artist. Yeah. Yo say what. Na no me da say what. Aye. Be bo me dem. Say dem the way be bo no. What? Bye-bye. I will see you for a dinner menka, a sedan of the Bemo Biara, and the day Yame yes. McBrown's Kitchen edition with a different cry. Medana say, so my one day me to did you, my dear, to say. Madame sponsors in Inase, High Sense, Tasty Tom and rich tomato mix, any Tasty Tom jollof mix, Royal Aroma fortified rice. Medauma sepa emu aya no anyina no Royal Aroma de ma me kwa Tasty Tom bibi o de ma me kwa High Sense fridge de nsuogum no de ade che nyina o de ma kwa meda o hwe bofrod puff be set up wa be support me Charlie Spices o set up o support me meda na say sana so clean and it's Santex so clean washing powder, Santex antiseptic soap, me da omo asepa, me da soft care sanitary pad, and a soft care baby diaper, me da omo asepa. Sana me da holy insecticide spray, and a holy insecticide spray and mosquito coil, me da omo asepa. Me da Borges olive oil ase, and me da Royal Kitchen Well Fisher Ghana ase. Ebi o me da NHIS for ase. Wojume dio mabuame amana koso kama efa konye no mada Dr. Okoboya say honorable nyame shira support ade ma mani ankeka o mema no ne ma no dia be ye adwuma no nyame shira Madam McBrown's Kitchen team ase minim ne meka chiro Meda Ruti ase Ruti owa Asadaka say come Hammer production and they organize in na ema me da na se bebre me da me kunu ase Mr. Mensa ni shra da me nua mo ase me da Kwadaso-Ohwimase ase me da Kumasi fo ase me da Ghana fo nyina ase birthday mo dia mama wishes gift empire ninyina mani so obi biara me fa konya no ma think home luxury ase
Think home luxury. And chance, plate are plates. Deco are deco. Think home luxury. This is more the champion with us. Samesi Brain, I mean, I was. Samesi, with us. Say, what Baba so me move. I might be beer. Come. I mean, sure. What? Nama that Sama Mummy, I say. When that Sama, Leo by Sama, and a Shami fee, share and Uncle coming so no. Never say that. Oh, him and I say, who's a net? My bre papa. Ya bre wa pa. And so it's for a good cause. Into the Nyamiase. Me crew, personal crew, near ye, Owusu, yo, come, you, come. No, Usuai. Oh, Usuai answer some. A rade. Yeah, me policy for bra, Audrey, bra. Yeah, police for, and I'm one say. If I can use the man that Ghana police, I say. Titru, Ashanti region. Said the minu ID, many more you call one. The Bambo have support to me. Me da be bias, Ghana police, the Munina say, police commander, and 2IC, and staff, PR. So I'm young, can we arrest you? Wait me a chain. And now, me Jina McBrown's Catering. Me team, I'm no Mushasi, one I'm no Munam. M-Clan Entertainment, M-Clan Production, or Chami Kofi or Chami. Says I'm wanting. Say, was you and me, Amedia. Oh, one romantic, and I'm that's Jinamas. M-Clan. Maybe somebody has said that's you, so now the ma and Maba one drum or Kwadaso-Ohwimase. Nana Ama Yamin Shramo. So much fan club and said that men support toys, because Muntimi from a fan club and I saw the meeting could be next now coming now way. Or more free Kwadaso. Or my t-shirt, Eddie Abbas support me. If I can use to watch them say, and Damaswati. Now you show programs Saturday. You better not swap. Why? Amen. Rather man got in town and then that's it. McBrown's Kitchen, again the pedo. McBrown's Kitchen, bring us so. McBrown's Kitchen, again the pedo. McBrown's Kitchen, bring us so. Yet to Kano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to Kano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, again the pedo. McBrown's Kitchen.